2028个奥运搁100天就要开始啊！即马盛会也伫今仔日对希腊的雅典开始来团。总统马克宏是真有信心，会当甲即场奥运办好好势。也毋过最近情报线显示讲，这无人机的攻击恐惊会是威胁，就连即个防护系统也可能无法度做甲十足。 奥运盛会按照古早传统，利用太阳光伫雅典卫星点导，搁伫希腊展开11天团队，有600名团队者野火把西5000公里，经过41个城市，27样3位备轮船经过地中海前往法国。Because the ship is from 1896, the same age as Olympic Games, so it's gonna impact the world about the history of the France, the link between Greece and France, and for the ecologic way of transport about such an event like Olympic Flame. 5月7日到马赛了后，续落来继续有1万名盛会团队者经过64个法国地区7月26到巴黎开幕会场。那本届开幕甲以往伫大型体育场举行无同，是伫西南会场场，对会场点导盛会方式，官方是真保密。 Et donc, un cessez-le-feu humanitaire. Mais c'est une situation très différente. On peut être en désaccord avec Israël, oui, parce qu'on l'a préparé, parce qu'on s'est donné les moyens de le faire. Et donc ça en vaut la chandelle. Il n'y a pas de naïveté, aucune. Il y a une très grande lucidité. On partage toutes les informations, les moyens considérables qu'on a mis. Il y a des plans B et même des plans C. 当局为奥运架设的对抗无人机攻击的防护系统，因为国会最近一份报告认为，无法度全面保护巴黎免受攻击，所以又要增加。目前这份报告因为内容太过敏感，无公开，系统防护演练也无确定的成效。即马离开幕无到4个月，就为安全真悬。苏德夏表示，讲真话会互人真火大，因为情况确实无顺，甲官方的讲法其实是颠倒变的。公司新闻吴伟林编译。